सक्षिता जोजलपा ठाउँ रत्न पुस्तक भण्डार पिक्याट हो गण्डक क्षेत्रका लोककथा नाङ्गो सफ्टी चंगु सोपु चिच्याक हो न्यक बाख जना हो या थो बाख संकलना टमा शारदा टुङ्गाना ख थो सफु विक्रम सम्म 2078 साले पिक्याट हो ख ठाउँ ठय सफ्टी चंगु सोप बाख जना हो या न्यना छ नापाङ्गो बाखै ना ख मूर्ख छगो दिसे अजुचाइ फु मूर्ख मनो छम त छनिया ख वो मूर्ख मनो ठ गब्ने न्या मोंग टर्कल पर्सले न्या हुन व ठठा गामे गब्ने फसि दिउ मखने अन पसले सापे टगो फस छ म्यार ल व ठपा मछि गउ फसि गब्ले खंग मर्ने व अजुचाइ फस सुया छ न गबाटे सुया चंगले पसल्या मखो छिस छु सुया चंग अपास घर कान्य न जे ठ अजुचाइ पो चीज खन तो सलियो खे मखला ढका वन्य न सला मच बिकेको ठपा गउ खेन जिरका व मुटी त ल गजा मूर्ख मनु जेठो ठो मूर्ख टला ठोसले खे ढाटका व बिचाएर व ख ठोसले खे खर काटल अले मूर्ख मटी तल आहा ठो खे यंगी दसा ठो खेच सलिए मच दे अले वो सलिए मच टोरी जुलकी सलिए व्यापार या अले जितो मिजी व ठ यको टोमी जुग मटी लिकला अले व सलिए खे का चंग फसि जना यंगे मटी तल व फसिए मु गुल्डगा न पसल्या मौका चौको भाठा नाटल ठोइ मु नि यर्क ख न्याटका चिका तरकारी वगले नि न्यारका ताबले ठोला टाठेन सलियो खे खर का पट्याजल अले न्याना अंकल ले उ छो भुट्ट दुग छरा मोली हिटी खन वे मोली माटी होला मोलिया बालका सलिए खे जनावनी भले वे कलटं वट यक्को माय मट नै यरका मटी तल व जतनी ना फस समस्यमै कापिटा मोलो वना टुबले टस्क टफे होला टफे वबले सलिए खे रागो फसि सीमा भक्क कुट्नु या लोटेला ना निको जिक तजट अन नापा चाले खराच छम दुजे आचन खराच ज्ञाना बिस्यु हुन वो मूर्ख ठम न्याना यो खेन तजना ओके प्या व मसलिए मच बिस्यु वन तका वन खराच लिउ भ्या वन न्याको भ्या वसा व सलिए मच तका चम खराच नापला कि म भया काल ज्या छस्क्वाट या छे पिल्चा उना वट्टको फेट र तुमले वे कलाम छेन प्या होला मुखो छाट पास का छस्काट्या फेट न हो तका कलामेस न नि न व छुडाम भो पल्क जाका व कलामेस्ट टाला सो ठौजी गजाउ छौ चीज एउटा छ छ्या भाग्य मन के सुई छुलगे जो जी तरकर पछले सलिए खेन्याना निन्यारका प्लान्याना या जी मोली माटी होया वो खे सिमै कापेट्या मोलो वना उबले वो खे सिमा कुनु वया टोजाट ओके प्या व मसलिए मच बिस्यु वना वेट लाटा जी गुली लिउ भ्यावना तर लाना हे मुफ्ट जिला हैराने ज्यावे मिसा व ठड्डक्को खंकन तर वे कलाम न अठे मूर्ख मखने व टल सोमिज वो सलिए मच जग डुल छ जी गुली गया जुइ देगु खै ठोखन्जना मूर्ख जरंग टप्या ल च्यान्चाका व म उकिसन कलाय अज्या खन्जना छ मिसाला अपाचे कम सलिए मच त गेउला अपास क चिडिम सलिए मच गया जटोले विचार छ तका कलामेस्ट लाकमा कि लाकमा न्याट कलाम खोल वेको खस टाया जख चोपी मुनु त सुल लगाउन सो होला कलाय त छा डाइगु घासक स्नन्यन सोले अजाम सलिए मचिट गया वेको जटोले टंग गठवा मूर्ख मेसन ताला मे पिन्छ गोलेसा वो सलिए मच त गान्यले इमसा छुटा मफट वाटा चुन छाडासा अन सलिए मच मरो वे खन्जना सकले जुल्ल जुल सलिए मच दसका सलिए मच गइरेका सक्सन ताला आना सलिए मच अन दुगु जुसका सलिए मच ठर्चोम डका टापै इमु खन्जना सलिए मच मरेक लना चुनि पि डका छिपिन मूर्ख खनि रे जलखले पि सकले ठठपिनुको छेउन अले रास इमसा ठपिनुको डोचाका ठठ मिले ज्या चुन बाखन ठनेको छ नापाङ्गो बाखन रंगा ठय सफ्टी चंग मेउ बाखन निना दिस बाखन ना ख विद्वान पि मूर्ख तो बाखन ठुक्न सुरुजी छौ देशे पिम विद्वान पि पिमुहे बिदा ना जा पिन्दु इपि ठपिनुको विद्युता सुटा किनेका छन परदेशे चाहियो न ठय चले व्याकरण शास्त्री विद्वान ठगु विद्युता गणिकेन दका मेउ परदेशे होन ठटे जडीबुटी वासा या बैटे विद्वान न ठगु विद्युता गणिकेन दका होन ठटे टर्क शास्त्री विद्वान न ठगु विद्युता केन त परदेशे होन ठटे मेम ज्योतिष शास्त्री तुरन्डर विद्वान न ज्योतिष शास्त्रीय निपुण त केन त छेन प्या होन वो इपि सकले छटा चौतरा नाप्लाट नाप्लार गाय भे ठपिनुको निपुणतै बाले खल्ला लामो बनी खुसिया सिथे ब्याचन माला पोसो पिसो मरुको जमाना ठपिन सा जाठ्या नेमा इपि पेमेस न पिठी विदायु ज्ञान अनुसार जाठ्या ने व्यवस्था यता इमसा ठपिनी जाय भोटल व्याकरण शास्त्रीय त जाठियो जाला त वैद्य शास्त्री त टर्क देगुको भाग लाट टर्क शास्त्री त क्य न्याक छ त ज्योतिष शास्त्र
गन्ठाल का जाठो से जीर का चाहिँ ज्योतिष हिसाब चाहिँ माठा माला सो र व ठा लुको ब्ले तस्का ख्वाउची चंग कुचु लाट व्याकरणाचार्य जाठु तेन व ख्वाउस चंग ठासे चना जाठुल मिखा खोबी सो सो वेक जाठुल कु वा वा या बैदे ढास तरकारी मावन ठो भान्टा पुआस्याय काउल न सडे यकु नेमजो ठति ल्याचार्य या नि हरियो निमको पात निरका उहे जुनावल आ ढासा खेन्या म टर्क शास्त्री बजारे छन खेन्या त वले व मने टर्केना वन व बिचार त ठलिया आधारे खे निरारण जुइ ढासा खेयो आधारे ठल छा निरारण जुइ म हो अर्थात ठले त सा खे चुनी तर खे ठल मरे टल ढासा छा मुचुनी गो ढका टर्के त व बे खे पोंगल अले व पोंगु ठल जग जुनावन चच कमर्सा बैडे नि हयको तर्केर खुन व्याकरणाचार्य बल्ल बल्ल मिखा पाल्क मिखा खोबी सो सो वेको ठु जा ग्वार ग्वार डाल जा डाबले व्याकरणाचार्य अर्थ छाट ठो ग्वार ग्वार सो वे अर्थ छु जिला ठौटक शास्त्रीय गुण चुया त मुखनानी ठो ग्वार ग्वार सो वे अर्थ मरो ठो अर्थ मरोको जाने मुजो ठो ट्या व ठुया त जा अनि बय फुगुलक फंकाबिल ठटे शास्त्रीय ज्ञाता हो तुरन्तर विद्वान जुसा व्यवहारिक मजुले पि ड्याला त उके वनाजको मज्यो व्यवहारिक ज्ञान मन्टिके वनाटम न मूर्ख जुइया बाख कोचल नियमी पासमे झिस सार टुङ्गाना संकलना त हो गण्डक क्षेत्रका लोक कथा नाङ्गो सफ्टी चुङ्गु चिचियाको निपुचने लोक कथा वन्दन आठके चो झिस मियो छपु बाख वन्तेन चियाको परि लोक कथा ख टुके शीर्षक दो लाला छौया ख बाख ठुक्न नेना दिस छौ देशे जुसम दो वेटा ठ प्रधानमन्त्री कला टस्कम पाला ता जुजिया वो मिसैके मिखवना चुन जुजु प्रधानमन्त्री कला ट धागो न्यागो जाख या त न तयार जुयावना चुन छन जुजु प्रधानमन्त्री ट छौ ज्या बिया काजे छोट उखन जुजु प्रधानमन्त्री छे हो न ठ पार छे मुरगो वटा सुया जुजु छा वो उठे प्रधानमन्त्री कला ट ठुल व जुजु भालाको नियत वो मुखरे ठुल अले भालाको व्यवहार लिस बिग बिचाए त व जुजे त नक टुंके न या त व साक्क पिंकन नेगो जोरे त व लाना देखल लारासा छिंग कोचराटल अले व जुजे त नकल जुजु ओजु चाटल डक्वे लाइला ला डक्वा छोया ख मारा तका जन प्रधानमन्त्री कला त लिसबिल वेग टाफो मिसते बिन सक्ने छोया ख दयु ख मेपनि कला बाला ढाव मिख वंकी मजु दयु ख व जुजे त ठ पाट दिनेको कोठा छना ठ मेउ कोठा दिउ आशा परम सुख निराशा परम दुख टाटे जुजे चछि मोया लासा फर फर फुला जन चछि मो व ठौ इच्छा पुंके मुखौले जुज निराश जासुते दन खटाउ वन वेट ठौ इच्छा पुंके मुखना दिक्क जुयाजन जुज छेवन ढुंगा कने खुन प्रधानमन्त्री वला बिलियना लासा वना दियौले दुस्तम जुजो लासा कुर्का टगो बुइगो हेराइगो अंगु छपा लुया होला ठो खैटक या प्रधानमन्त्री व कलाइ डठुइ ठाकटु जुल ठटे जुजो एमनिमेसे स्वाफो टस्का बामला ओके प्रधानमन्त्री कलाया बौम वो राज्य मुख्य भारदार खने ठ भाटा ठ त वास्तवमया उले प्रधानमन्त्री कलाय साप नुगले दित व ठोख ठ बोइट खोख कन वइ बोइन ठ म्याय खजना जिल्ला जंखना ट प्यावको सया मक्ड छन वो मुख्य भारदार बौम वो समस्या जेंकिट सोल या मल्लका भारदार सब सटल उकी जुजु व प्रधानमन्त्री न सटल सब न्याट अनि मेमेपि भारदार न दो मुख्य भारदार बौम ढाल महाराज सपने डोच कुवा ड्वाउइगो भु बाज ल न मोबियो वो भु अठे बाजैना टेमा कारण सुजी भारा रन्यन ठुबले प्रधानमन्त्री दना ठाटेन वो डाल थो महाराजे डोच कुवा सइगो भु बाज जुयाचंग कारण ठय खके तय मुआने ज्ञान पश्चम ठुया चना चंग दो अन सुना वनु फसना न चुइक ससन नोबाम फो ल छनि मफिया भु अठे बाजो जु ख ठुन छाचना चन दयो खजुजो ठ कलाट यागो अपराध संकेत नान्यंगु ख वयो संकेत जुजु ठुल अले ढाल ठुछनु टय मुआने वंगु ख तर व सुइट न्यागो सियागो जायागो मरो आउने अर्जी मखो अनु वयगो सोजक हाया वो ख व सांकेतिक रूपमा प्रधानमन्त्री लिस बिल जुजिया लिस टुंगा सब कोचल जुजिया लिस प्रधानमन्त्री ठुल मेपस भाषा ठोक खय सुया वा मचा तन लिपा प्रधानमन्त्री कलापात निमेसे स्वापो नपठे बालना वला बाखा ठनिया कोचल नियम पासमी बाखा कोचाक नेना दिगले यकु सुबाडो लिप्न बाखा ठठ्या नेना दिगो मन तुना